clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa do sakna sang ber ka hlan bok cheu ani ole tun tu ma chuan Cesj in anti om tak anti ti thu pui manga puzoram chana thuziak ngainom tak mai le beng wat thak tak mai hi kan ngai kha ho do ani tuna ilo ngai kha ang aizol ko pui chunga Assam Riflein mun an lua thin an chua san tak man zui dan tur ngai tu tan sarkar thunei tu ten advisory committee on air land an tina chief minister hoin minister te sarkar official te political party tele tlom ngai pol sang ai ote an tel ti kan hretlang ome advisory committee tel tlom ngai pol singa environment hum halam boi pui tu pol sang an tela chu jinga chuan Center for Environment and Social Justice Cesj po an tel ma se Cesj ero chu committee ro rel dan te an ngai dan ani lo wangin advisory committee atanga anin nu do thu November ni somni pariat sang ni somni panga khan press meet ma an puang chuaka anti om tak anti ani kalau tiril ru anti om tak anti ani kalau tiril ruk dan hi soifia zuita ila anin nuk dok hi committee ro rel dan adik lo wanga a om ka ti puilam ani lo ti han soi masa ila an shuai tu tiril ru su khek ka ngai to in committee ya ma ni ngai dan ang ni lova thu ti tlu kania lung oi lo mai tur ti taw mai tur committee chua san du mai tur muwa kalau mu wang ania chuwang chuan anin nuk dok ta hi anti om tak anti ani kati ani committee ya chuan member tam ber du danin thu ti tluk ani thina hei hi pole committee kal phung ani pole committee thutluk na hian member te an lung rual vek kher ngai lowa thutluk na chu member te du dan ani vek klem lo ma se committee thutluk na ani chuan pom mai turania committee thutluk na chu kan ngai dan le du dan ani lo wanga pon lama soisel tur ani lo chutiang ni lova kan tel ve na pol committee thutluk na kan soisel zutemo kan ti taw bur chuan mi puitling lo tak kan ni ti na ani Cesj chungchang pi khi han soi zui le ila an shuai tu te ril ruput mang kalo mu ve da na tangin an du da nga thutluk na siam ani lo chuan advisory committee atanga an ban du mai kalo ring sa ve shima karing swal lo khop mai ar chua san tak muna om tura ti sanga du dan ain ang vek lo chuwang chuan advisory committee thutluk na po member tin du thu sam ani lawang ti arin thei committee ro rel thutluk na ani ro chuan member te chuan pomtlan mai tur ani du lo dana thutluk na siam ania committee soisel ti tawle chua san ti vel hi chu mi puiting lo zia mi song noi zia ani Assam Rifle chua san ram mandan tura mi sang in du tu sam an neya chung du tu sam te chu ain ang vek lo chuwang chuan sarkar le pol sang mizoram mi pui ayo zo tak tur te telna advisory committee ngun taka an ngai tuwa thutluk na an siam hi mi puin kan pom thiam atule ole khati zong khania thu tha tak le bengwal thak tak mai min chop chu sak tu puzoram chana chunga thinlung takin lom thu ka soyani advisory committee tur hi mizoram sarkar hian uluk takin mizoram mi pui ayo zo theitur mi pui te aikal mi pui te ma khuangai tak tura arin te ruat an nerin oma Cesj te an chuak ta chumi nuwa MNF lama tangin purot ki makhan namruna khan an tel tolo tur thu asoi boka voin nili December sang hi somni panga hian congress lamin an tel to don lo thu an soi le ta kan ngai thak tak ang khan mi puitana ding tur ten an phat san tak zel na chan chu len hi an lo plan dan ang le chutiang chuan ni selatia an lo dream ve anga aom don lo wang ani ta vek maya committee om zia kan hreveka committee chu ngai dan sang neya kal khom te an nia chuta chuan du dan in ang tam berakha chairman chuan thutluk na siam nan amang mai thin ani chutiang chuan toy zong in kan soi ve lokani chutiang chu committee om zia ni in ka hria Mizoram sarkarin zoram future angai tu alwa ta wangin ma ni maya rural lovin hetiang hian party sang NGO te amirin zong te aruat ania hetianga bangmol phole ni ne tur chuan an ruat na hi lopom lovin lo phamai sila athazok mange o titok te po an ombok ani engpo ni sila kan rama chuan sarkar lai timol phonan hetiang hi zoram mangai na ril ru put ain political advantage satan lekhian kan ngai zota ni in alanga
apoi hle in ka ria kan sei ve lo kan ye ole apani na tan chuan State University rampum huap Hmasawnna ti thupui manga Dr. Lalsiam nuna thuziak ngainom tak mai le bengwal thak tak mai hi kan ngai kha ho le don ani tuna ilo ngai kha ang Central Sarkar duan National Education Policy NEP 2020 hi kan thatpui ange thatpui lawang ti chu hunin ala hril tura ngai la kan State Legislative Assembly point the Mizoram State University Act 2025 a pass to awangin mongvom ba ang sika kan set angai to don a thut mun ni tumin champhai lamin ma an lam hasabera ka hresual awang chumo chan ngei tumin an bial tu MLA tenen an han tang viau takna a an hlotling talo chuania kan ram sung din hun thlirin aizola aom nge yangai an ti khania hemi thu chanchin thara an puan ka han hriat khan poi kaloti khop maya a khaio Centralization Policy chemi traffic jam tipung tu turbok mo kaloti man to pika ma se huna local hleka beise phaklo lungleilam unaute anron cheta tak taka chimthli pui chuan State University ngei mai chu Tlangpui alen lut ta hlau mai kavalom tak em chuti rualin mi then khat an hiar ve thung hiar to su se kan ram mo ngoi ngoi Hmasawnna kai rual theina na thunei na semzai Decentralization of power atak taka kalpuinerem chang ani hi lunglei mi puite an fak om thlote claim lai deuh khan rampum huap OMA in kai hroidana Central OMA in thuneina an pum hmom lutuk deve tin lunglei group branch OMA te an nuara mitam tak chuan OMA ti atan chuan amoilo tin kan lo sel man peka ma se an han tinek neka district headquarters tina OMA sub headquarters apian pha thingtlang lam OMA din mun aron sang sota Central OMA po alok lur ta big lowa kan lom tlang le ta viau ani kha tun chuma po hian lunglei lam bok anron chele a mi then kha chuan sum hau tak nen aizola din po ni se rual o na tina tok lek kan niang ti to ma na kalaya lunglei lama kan ti ta deu don mo satra chuak pek ang lek kan ni don ta khi te an ti hlom ani ome thil kan hrefu kim tok lo ani nge yang tun ma India ramin Kothari Commission report sangha jakwa somruk pali atanga rukruk 10+2+3 National Policy on Education NPE sangha jakwa somruk pariat tia hriat lar tak Mizoramin ahman tandon khan college PUC first year le second year kan ti thin te kha high school polsom thleng zirna upgrade in polsom pakhat le som pani zirnan higher secondary school din room ani kha khati lai khan mi then khat in ti fing deuh ho ti to mai te ang pe kha chuan Mizoram zirna kan sop se zo don te po an lo ti man hian ani kha tuna hian han thlir chiangila higher secondary school arts science commerce le adang te zir theina tam to ziale line sanga mithiam kan pun tam tak zia te hi pa soitham ani hial to zo kasin pol som pas leirol te kha uniform Halloween zalen takin college san kal zui zel ta se tun ang din mun hi ke chuan kan thlen phak karing mi alo huaisen taka tran lo la tu te kha an fak om thlo te tun chuma Mizoram State University din tur chungchanga po hian ril ruzau tak kan put angayang MZU Mizoram University kan nei ma khan nehu Mizoram campus chaltlanga mi in luin fasha taka kalpui thin kha ania ma se athang chhozela tuna chuan university changtlung tak India rama langpha marchak state a phechuan aber kan lo ni ta khial hi tuna State University kan tin tur po hi abultan na haro puite luang lo ma se thatakin athang chhonge yang ti iring ngamang u sumatlem tia hian boilowila aom ang tangkai taka mangin bulkan chananga athang zel don alom budgeta anda zelanga college PUC pre-university course higher and technical education department and kolatanga school education department na suan lute kha til ol sam tak anilo kumni kumthum vel kha college lamin an hui hia langa yani kha tuna po hian State University turchu mangchang hresa Mizoram University a thoktu feltak takten an pui bom zel bokanga kan buai thui lawang atul dana zirin Eastern
Western le Northern Campus te po kan din ze lang chumole kan ram khopui ber aizola thil tha zong zong hi aom ta emo ti mai tur khopin Hmasawnna le changkan na anasa state capital za puyam lo tak ani mek alo mom lutuk chuti rualin film khurna tur om kan ril rusu khek mentality aizol kan ngai san lutuk na hi kan thlak danglam angai mi zong zong thinlunga timayang aizol kan da sang over engkim mai hi aizol om tur veka kan ngai pha chumi hrin chua chu sarkar na thok zong zongin aizol khopuya om kan tuma transparent posting apo kan boizo vekto ani hi pastor senior deute point khopuilu anlo be save boka zirna thale training thila aizola om ngei ngai tenen thingklang lamin pem lekha an pe chuak chara khopui lamin andong mol thung mitinin lir thei nei kan tum vek boxia traffic jam na salo thei ani hleinem ho kan zol khopui hi khopui drop nok slum area kan siam ma nge hian engkim mai aizol khopui atanga enkol centralized control kan tizok done moni vek du na tumna thinlung kan nei hi herdang lam hlekin rampum huap Hmasawnna kai rol dan tur decentralization kong in hong mek lungleya state university din tur hi phur takin ithlopang ukhai doctoral siam nuna phone number 8131 822 506 ti ania ole khati zong khania doctoral siam nuna tin kalama aming thlu ka hi kathuk suat palmai theya chutiang telo omani chuan aming aidam na le ami riat thiam na kangen tak mewani tin chuti rualin mi puiten kan hriat turata na thu thatak maile thu beng war thak em mai min hut si awangin achunga thilung takin lom thu kan soi bokani ole khati zong kha tun trumata na video kan ti chu thei chu aloni la ta clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama in mudan le ingai dan te min lo share sak le liam turin in khongai na karon nge ne like comment le share te tin mi le subscribe lo te poi mi lo subscribe theu turin in Tlangpui na karon ngen tak meu boke